yo kwifata uko tutari yenderanya kandi tutagirana amahari. Amen. Bwana sifiwe. Dusome Korinto wa kwanza 6:19. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, wo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuzi ubwanyu ngo kandi ntimuri ubwanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Umwuka sasa uwo Mungu wakijije aragira isoko y'imigisha. Uwo Mungu aza gusengera Imana. Imana ni urusengero. Akarere kiwe ni urusengero. Amaboko yiwe ni urusengero. Ingingo zose ziwe ni urusengero. Imana Yesu Kristo aba yabigize byose. Umwuka we aba yabigize. Amaguru yiwe ni urusengero. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kera kiti hagati y'abayumbe nagira umuntu umwe narambira ngo ndaza cyangwa abandi bazitana kabanda cyubahiro kaba ngo ndaza cyangwa yaramuko tugizeye wamaze kurusengero rw'umwuka ndetse bitangariro ya imira position mu ndatanyo kuko umwuka we yari abandi bari gutanga hazahare kandi zatangaza rero yasibye tuyaza gatanga igihumbi cyangwa 500 cyangwa 700 cyangwa 500 ariko abantu bari gutangaza rero sasa mzamuhangi pango zanyu kandi pango mzamuhangi pango mukaje kuvuga nabwo bazahibwa yandi basi abandi bagahita kubi ugasa komata haleluya ni uyu muntu Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryumvishijwe kandi ijambo ry'Imana ryakubitana n'ukwireka ku bana. Shuri kumwe mu musore ari n'ukwireka. Aho basindiye n'indu zawuyega kandi akubwira ko n'indu zohindukira n'indu zitanga ubuhamya n'indu zo mu kiyo n'ukuna n'indu ndagije. Ninde bamenyereye Imana. Ninde zukizwa ninde muzamukiza za haleluya ibihumbi no kubyina ibihumbi bya senti ibihumbi bya senti bikabinda bigashoka ariko ntabwo turaza kuyiri ku hamyanga umwuka we kakera abantu kabari amuze mu bahana izamabura uzumwe muri ikanza yo hejuru ubu bitangaza bitarabaho